Jisu ong ye gisenran jo ha gospel jo Matius kelnong ba khat lai khat ba khat nyo wong shibun ki nong ye tolpa bat ki briu bohok ki kwa ban yo i ye ke ba pi yo i tang ba kim yo lat ban yo i shibun ki kwa ban yo sngu ye ke ba pi yo sngu tang ba kim yo kalat ban yo sngu kta de gospel Matius no ba khat lai kedukhat ba khat nyo Ukraine ni shi senran bale Ukraine ni shi senran na marg senran ki kli jing kli yo Jisu ki ong kumne ki ong bale mikren shi ki briu shi ki paj ba daga parshi bale mikren daga parshi Jisu jubab kumne ong na mar ki kli ri jing kli khot bo shpo bale mikren shi ki paj ba daga parshi Jisu jubab khot ba khat we khat a bat ba khat lai wong kumne khot ba khat lai ong ngakren ki parshi na mar ba ki ne gi briu ki don gi khmat ban pe tam ba kim yo i ki don gi skor ban ngap tam ba kim yo snow ki don ka donut ban shampang ta ba kamrung shi ga donut jangki namar ka donut jong ne paj ba color ben ta de khot phakasan namar ka donut jong ne paj ba color ben pat gi skor ju ki khia da ba yo snow ba gi khmat ju ki la khang so ngan klishwa pitip ki egi ta gi briu bohok bat kinong tolpa ki bo ji sukren ki bo ong ki kwa ban yo i ke egi ba pi senran ki yo i pi yo i ke egi ta gi prophet bat ki egi ta ki briu bohok ki ba kwa ban yo i ye ke egi ba gi senran ki yo i ta ba kim yo i kren chipang ki noi tolpa ha ga testament berim kren chipang ki briu bohok ha ga testament berim kumu Abraham u Noah, Jonah, u David, Samson, bat kum ta ter. Kini gi briu ha testament brem. Ki badai ki noi tolpa bat kum juru ki briu bohok ki kwa ban yo i ke ga ba ki senran ki yo i tam kim yo i. Hagwe geliang sosundai dai i bepli. Namar ki senran ki yo ia ka kabu ga ba khrau kat kata umdan show haperthai baki yo i yo blay markhmat ki senran ki yo i yo blay markhmat haga juk handai haga por jung testament berim ki jiu ki perkhat kumne ka khlimat ka bangayo i yo blay ta de khlimat ka bangan yap bat ka don ka jing kidon ki jing tho ha ga testament berim ki baong umdan u briu bala ban yo i yo blay bat bu un im kar kom perkhat jung ki jiu golong kane ha ga sngi ke baki yo i yo blay ka ta de sngi ke baki yap no namar balai ka don gane kom perkhat ki jiu kumne ka daw de namar baki perkhat bau blay ukhoj palat hadu kata-kata berkata ke jingkhoj jo blay haba yenu jor bat ke jing tingit ke jong ubriu umla ban im ubriu umla ban shu im kumto haga kalimat ko pech ke jingkhoj jong blay bat ki jiu ki mudur kumne namar ngi de gi briu ki batingit ningi de gi briu ki bopop bat ke kalimat ka ba ngi pech ke jingkhoj jo blay ngini ingkhong namar ka jingkrau jong blay ka buram jong blay ka de ka bomdon thle sho ban batai bat kur kom berkhat jong jiu kolong kani ngamla ban yo iyo blay ya ka buram jo bat bangan im bat ki ju express kumta haga testament berim ki ju kren kumta testament berim ngimla ban yo iyo blay bat bengin im wala ki don katu kat ne ki dekhot haga testament berim ki ba ki boong ki bakam ba ki la yo iu blay tam kin im tam ki khlem ya ki im hi nuksa ko mag por jo Manoa ukpa jong Samson u yo iyo angel jong trai baru ong kumne hadin bo angel trai la kiu shebneng adu tedem baru Manoa ong kumne o pleng menta ngala yo iyo blay markhmat tangba ngam yap uang ngan yam lo menta kalau ju gong
Lada memyap nado meneh mut memyap hire. So ong peleng ngalayo iu blay tang mangam yap. Jacob robi lepat baru angel jong tribe ro shimet. Hadin ngejing itu hadin gitu ngejing ja hadin gitu ngejing lempat baru shimet ong ngalayo iu yo try markhmat tabang khlem yap. Pi balai kami gini kektin kumne ngayo iu try tabang khlem yap namar ki jiu ki perkat kumne. Keklimat ke bang iu blay man yap. Ani topi haga testament berim kade de shisha ba kibreu kim yo blay jidon breu ubo yo blay haga testament berim sisin pule ye testament berim ikumba u Moses yo blay ikumba Abraham yo blay senga kumba u Moses yo ikumba u Moses ju kren bar blay ngi yo ikumba Abraham u ju kren bar blay ngi ikum bagi prophet aga por jeng testament berim ki yo bar ki yo snow ye sur blay hare ndah bau jisuan u ong ini kentin judon ba yo blay menoro judon ba yo snow ye ke sur jeng u menoro kita ada ke gospel jong yonis kalno benukong khot khat pra kan pelepi judon ubriu ba yo blay meno judon ba yo blay meno u jisu ba ukraine ni kentin utip syapang Moses utip syapang Abraham utip syapang ga testament berim baro but u yo kumno ba Moses u ukraine baru blay kumno yo blay kumno Abraham ukraine baru blay pan u jisu ang kumni judon ubriu u ba yo blay meno ro uji sukren ini udah kenal yo Moses, but uji tip bau Moses jiyo iyo blay menoro. Habo jisu jidan briu balapan yo blay, kemut undan briu kentup yo Moses, kentup yo Abraham, kentup yo David, kentup yo gitu baru prophet ake por hendai. Kim jiyo iyo blay, kim jiyo yo blay. But jisu ya piteng madang ni. Hendrai tang ukhon ubla khamarwe jong blay uta ubadon haga shedem jong pa uta ken ula penpau yutau blay mjudon bri bala ban yo blay menoro aspeni pi sekwe haga nong pesan kalau nong pesan yo Matius hi haga khot lai pnyo jisu ong ni kenten ye ki jiu pim juyo sngo ye ga sur jong blay menoro lemne pim juyo ye ga dur jong u jisu kren ye ga ne sheki jiu ong pim juyo blay menoro pim juyo sngo ye ga sur jong menoro udah perkat udah kenmau ye gi bri ga testament berim bau jisu dai tang u betip tikna bau mjudon shishau bri u bala yo blay menoro haga testament berim kentup yo Moses, kentup yo Abraham gitu gibri baru khai. Mjudan tang uta ken ubudon haga shedem kpa uta walaupun pau yo. Ngin pe sagwe kal nong ban riu. Ka dekot basau pun riu. Mjudan ubriu ubayo iyo kpa. Hanrei tang uta ken ubalawan na ublay uta ken ulapen yo kpa. Le nong ban riu kot sau pun riu. Ngon play biang. Mjudan ubriu ubayo iyo kpa. Like no tang utah bawan no blay, we utah bawan no blay, uday Ukraine sipang lady, uday mau bawan no blay, utah keny ula penpau yokpa. Kadang sugawe ngina me pay namar gapor. Kisenran ki kiliu jisu kyong to pen isi hengi utah kpa. Paslam me Ukraine sipang no kpa. Mentangi kwa pen yo ujisu ong kisenran. Last name piadon bat nga. Pim juyo kpa. Uno bayo nga uyo kpa uno bayo snow nga uyo snow yo kpa so uno bri bayo jisu uyo blay bomla yo penipi gwe ga shiti apostle Paul chinong Kolosai kumno batau Kolosai haga shiti Paul chi Kolosai nong nongkong ka Bible jinga raket namar nga pule la kanu post nem ala pule ne Bible jinga ngam la tap show la jot boro so
ngan pule leno menukong tekot bakatsan uji sulong kadur jong tau blay bom layo i abang pule gini ke page ngakan mau tu ke beriu po China kabaki hapantar ke Bible ban yo pule po je ubolong kadur uji sulong kadur jong tau blay bom layo i mendai tangkat ni peni fizi ke way kisti sinong Hebrew hakalonong benukong kadekot kabasan kadekot kebalai ujisu ulong kajing tenshan jang keburom ublay bat kadur jong ublehi ujisu ulong kadur jong ublehi uno no beyo ujisu uyo i yo blay ngim juga i blay meno hanre ke Bible ke kran shai ko ong gumne ha ka ba menengkong la don takutin bar takutin ul don bar blay bar takutin ulong blay ke de khot bat khat nyau ko khat saw gumne yonis nengkong khat saw bar takutin ulong blay ul kan jado baru le syong sa hapdeng jengi bat ngile yo i ke burom jong o ke barkat ke burom shisha ke burom ke kabadap da kajing IA ba kajing IA kabadakat kajing IA haleluya mjudan biya iyo blay meno hanrai uktin ubalong ublay kabakran jipang ujisu uktin ubalong blay kabakran jipang ujisu baru ne uktin ula kelalong do haga dekot ba khatsaw jong gospel yonis kalau nomor nongkong khot khatsaw kulalong do baru apostol Paul uya kubur ya kata haga isti benukong jong apostol Paul show Timothy ini pe haga nong kebalai kada khot bakhan riu dan nong ka Bible jangan lenong balai khot bakhan riu bat klem kajing yesai nya kabakhrau long kajing mayam jeng kajing long blay ublay ula wan pau hagado bat bala penksan ye uha ke mensim la yo i u daki angel la ya labi u shigi kenjaban riu baro la ya bat la nge u haga perthai bat la pediang u shaga burom uk blay ula wan pau hagado shithi Timothy benukong kalau balai khot bakhan riu now ngani thopi mjidan bayo iu blay meno jisu ong shai kata dede bo ong the way part let's say dede bo ong way neki sanran jisu let's say ngam si tomban ngai dan reu jisu dele de ong mjidan bayo iu blay meno mjidan bayo sngo usul jong u blay meno kan thup yo Abraham kan thup yo Moses ngan kham ngai yo jisu ban yo Moses banyo Abraham ngam ong banga kentaj ye kijing tho jong Moses lobi ka Bible da shisha ka ujisu dele de ong ngide ban burom yo Moses ha kijing shama pi kijiu pim burom yo Moses la da pi burom yo Moses ong jisu ini kitin la da pi burom yo Moses pinde i yanga namaru Moses ukren shapang jonga so ngamong bangi kentat ye jing tho jong Moses sa jing shao Moses ukren shapang ukris ubada Jisu nong Nazaret Moses ukren shapang ju ubadong ngem ngi khlam kentat yo Moses pisngo kumbangi kentat yo Moses Jisu ngi khlam kentat yo Moses sa jing sha pi kentat yo Moses pi me ye jing tho jo Moses ukren shapang jonga tangan hab ai pi de proof bangan pen IGP ya ke bang keren kam de ke bang shuta ke de be na ke Bible ha kalonong ke pesan jong ke gospel uyonis ke de khot bla ba khundai pi wat ke jing tho pa pi perkat ha ke jing tho ke de jing tho jong ke testament brim pin yo jim bom jikut ki ne ke jing tho ki keren shapang ki pla shapang jonga ke khot ba sa busan ko kum ni
Pimut bangawan ban mudu yu pi hokpa. Ngakhlem wan mudu yu pi hokpa. Udon wei unong mudu yu pi. Ubade Moses yu ba pi pisania. Namar ladat kot sapendru. Namar ladat pinget yu Moses. Pinjin delangit hangaru. Namar u Moses u thok syapang jonga. Here pi pimget yu jing thok ju. Kumno de pinget yanga. Sengap. Jisu burom hayu Moses. Baru tip scam ye kini bagi jiu kisule menle bagi burom yu Moses. Kisule ye kita bagi sengola ban le. Kim la ban ki klem le ye kita bagi kim la ban le. Jisu ong pi arsap ong haji syanga ngakhlem wan ban mudu pi kupa. Ngawan haji syaban penkesan pi kumar kupa. Don wei nong mudu jo pi. Ubade pamen jo pi Moses. Jisu de ong unong mudu jo pi jiu de Moses. On lada pinget yu Moses pinjin de lengai yangaro namaru thok syapang jonga. So ngim ya bread ye jing thok jo Moses ngi don kam ye jing thok jo Moses namar ke jing thok jo Moses ki pon ki kedau sha u Chris Jisu. Dan re ye kene ke we ngim la ban len. Bo Jisu de le ong Moses jio iu blai menoro don briu bo yo iu blai menoro. Nagata ga dau ong Gospel Matthews nomor khat lait khat nyo. Ki prophet bat ki briu hok testament berim. Ki kuat ban yo i ke ba pi ki senram pio i mentang tambah kim yo i. Ki kuat ban yo sngo i ke ba pi yo sngo tambah kim yo sngo i ba pli. Namar ka download junkie karben. Ka download jigi senran karben. Ka khia ki skor jigi khia ba yo sngo. Nang ne ngat sapteng ye ke video ke ba